Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah At-Tur, surah ke-52. Ada Maci Ramla Abdullah yang ada di Malaysia. Silakan Maci, dimulai. Bunda, silakan. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur Wat-Tur, Wat-Tur, wa kitabim mastur wa kitabim mastur, fi raqqim mansyur fi raqqim mansyur. wal baitil ma'mur Wal baitil ma'mur wasyaqfil marfu' sinja kecil wasaqfil marfu' ulang balik marfu' wasaqfil marfu' kemudian wal bahril masjur wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi' inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' ma lahu min dafi' yauma tamurus sama'u mawra yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukazzibin celaka neraka wel bagi orang yang suka dusta ya, bohong, pendusta. Fawailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ini macam mana ya Pak Ustaz? Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Agak susah kan, Cik? Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Bagus. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Ulang balik Maci buat orang belajar. Maci udah bagus. Ulang balik. Yauma yu'adda'una ila Bukan. Yauma yuda'u dulu. Yauma yuda'u. Yang tadi betul. Yang yuda'u. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Kemudian Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur wasyaqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi'
ما له من دافع يوم تمور السماء مورا ya bukan maura يوم تمور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Terusin Maci. Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ya Maci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Kemudian yang ini Maci. Afasihrun haza am antum la tubsirun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum. Fakihina bima atahum rabbuhum. Kemudian wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Ini Maci Ramlah dari Malaysia ya. Ini saudara kita. Kemudian Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Muttaqi'ina ala sururim masfufah. Muttaqi'ina ala sururim masfufah. Kemudian wazawwajnahum bihurin 'ain. Wazawwajnahum, humnya pas Safawi ditahan Maci. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Kemudian walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama allatnahum. Enggak, wama alat enggak ada tasydidnya Maci. Wama alatnahum ya. Salah Pak Ustaz. Iya. Wama alatnahum min amalihim min syai'.
Kullum. Kullu mri'in bima kasaba rahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Wa وأمدد amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. وأمددناكم بفاكهة ولحم مما يشتهون. Di idghamnya ditahan sedikit Mas. Fabifakihatin walahmim mimma yashtahun. Diulang balik Mas. Wa Idghamnya. amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Ya, cakep. Kemudian Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sin. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum Gil ka'annahum Gilmanun wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'u salah Lu'lu'um Maknun Lu'lu'um Ya, lu'lu'um maknun. ya agak neken Lu'lu'um Maknun Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين Famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Ya, diulang lagi macam. Bikahinim, bukan dukun, bukan juga orang gila Nabi itu. Fadzakir. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Kemudian
Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Am yaquluna am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Biasanya mamnun, ini enggak. Raibal manun. Am am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Kemudian. Qul tarabbasu fa in qul Fa inni. tarab qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kemudian am ta'muruhum. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu sadiqin. Walya'tu bihaditsim mithlihi in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghairi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ini maksudnya bisa sin, bisa sod ya Bu Aci ya. Ya, ya, Bisa musaitirun, bisa musoitirun. Boleh dua-duanya. ya. Bukan tasdid, tapi ini pertanda huruf ini boleh dibaca dua. Boleh salah satunya. Boleh sin, boleh sod. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Bisa musaitirun, bisa musaitirun. Dua-duanya sama artinya. Iya. Am lahum. Am lahum sulamun yastami'u salah. Am lahum sulamun yastami'una fih Wal ya. falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Am lahum sulamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Kemudian. Am lahul banatu walakumul Pendek. banun. Walakumul. Pendek. Am lahul banatu walakumul banun. Am lahul banatu walakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum min mughramin Mimag. musqalun. Bukan mimug. Mimag. Salah. Wah, Salah lagi. Ustaz. Iya, Mas. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون. Kemudian am indahumul am indahumul ghaibu fahum yaktubun. am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am yuriduna kaida fallazina kafaru humul makidun. Am yuriduna kaida فالذين كفروا هم المكيدون. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Wa in yarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu Sakitoy, toy, saqitai sakitoy, ya. saqitai. Mhm. Wa in yarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. Fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. صد يصعقون. Kemudian Yus. يوم Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika walakinna aksaruhum la ya'lamun. وإن للذين ظلموا عذابا إخفاء عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ulang balik Maci. Wa inna lil. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika walakinna aksaruhum la ya'lamun. Masih dari walakin. Walakinna. Walakinna aksaruhum la ya'lamun. Wasbir. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Ran, bukan ran, ran. Dan Ya. wa minal macam mana Pak Ustaz? Ran. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran. Ran. Ran. Ran, kan masuk ke nun. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Wa minal laili fasabbih huwa idbaran nujum. Sadaqallahul azim. Bagus Pak Cik. Terima kasih sudah mau ngajarin saya, mau ngajarin semua orang ya tentang ketabahan dan kesabaran. Terima kasih Maci.
Iya, Billahi taufiq sama-sama wal Pak Ustaz. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.